Nikashukuru sana. Niwega mugaikara mugoka mugekera andu agaihinya. Kuja kwenu ni baraka kubwa. Haleluya. Asante sana. Asante sana. Bwana awabariki. Kabla sijaendelea na mahubiri, wacha nirudi mahali Baba Boro alikuwa. Wakati tulifungua kanisa hili siku ya tulikuwa tumefungua Novemba, lakini Sunday ya kuanzia mwaka huu ilikuwa ndio Sunday ya kwanza. Wakati nakumbuka, sijui kama ni Baba Boro alikuwa akihubiri kuhusu Jabesu. Ni wewe ulikuwa ukituongoza kuhusu Jabesu. Na wakati tulikuja hapa na akatuambia tutokee kwenye madhabahu tuombe. Nilipokuwa nimefunga macho nikiomba, hapo ndio Bwana aliweza kunionyesha mlango uliofunguka mbele yetu. Amen. Nikiwa nimefunga macho. Na kabisa wapendwa, mimi kitu yenye niliamini ni kwamba kuna mlango Mungu amefungua ambao sijui ni mlango gani. Na nikatoka hapa nikiamini, na Mungu akanisaidia kuleta hili jambo kwenye nuru na kuambia ya kwamba katika maono nimeona mlango umefunguliwa. Amen. Na wakati huo siku hata nimefanya ile harambee nilifanya, mchango nilifanya. Kwa hivyo mawazo yangu haikwenda kwa mchango wa kanisa, mawazo yangu haikwenda kwa kanisa ambalo ilikuwa imeplaniwa, lakini mimi niliamini ni kwamba kuna mlango Bwana amefungua kwa watu wa Mungu, ambao sikujua kama ni kwangu, lakini niliamini kuna mlango Bwana amefungua. Na hata sasa ninataka uendelee kuamini, wewe tulikuwa na wewe, ya kwamba kuna mlango umefunguliwa. Na Mungu ainuliwe. Kwa sababu Bwana alinitangulia. Na mpaka hapa tumefika, wana Kiambaa. Hili kanisa limebarikiwa. Amen. Na mtaenda mbali. Amen. Na ni juzi. Kuna mtu niliambia hivi, Baba Boro, hebu kuja kijana, kuja. Nilimwambia wakati mzazi amezaa mtoto na katoto kakiendelea kukua, kuna mahali kanafikaga kanaanza kutembea ni kama kataanguka, na naanza kutembea pole pole. Na wakati huo ndio mama anashikana mtoto mkono na kumtembeza pole pole, ili miguu ya mtoto ianze kuwa na nini, na nguvu. Anamtembeza pole pole, na baadaye huyo mtoto anaweza kwenda. Nikamwambia katika huduma na katika hilo kanisa ninaenda kufungua, Mungu amenishika mkono kama katoto kadogo, ananitembeza hatua kwa hatua, ananikanyagisha hapo hatua kwa hatua, mpaka miguu iwe na nguvu, mpaka Bwana akanifikisha hapo amenifikisha. Na leo sina uoga nikiwaambia naenda kufungua kanisa ambao Bwana mwenyewe ndiye amejenga, ndiye amefanya muujiza kama ile tunasema. Mungu aliyekuwa akifanya miujiza siku ile ndiye anayefanya miujiza hata wa sasa,
na ndio ataishi kufanya miujiza. Letu ni kumwamini na kujiachilia kwake. Wapendo wa Kiambaa, tuendelee kushikana pamoja, tuendelee kuwa na nguvu, tuendelee kuhubiri Injili, na Bwana atatenda makuu. Kama amenitendea, hata nyinyi ataendelea kuwatendea makuu. Ogo timufako ndani naguo ni Ngai wanyonirie kwina murango. Na kabisa wapendwa, murango ulifunguka. Ni kwa sababu hiyo kanisa nilijenga. Nilikuwa nikifikiria nitaenda niweke ile ndio inaitwa Kona Post. Pale ile. Nilikuwa nikifikiria kwa mawazo yangu nitaenda niweke ile Kona Post na ile alafu niweke paraline ni hii. Na hii. Alafu nikuje niwe jokeje kile kweta gukuraga. Turane haha madhabahu tuwekere hema ama mabati ile ya reject ama ile makaratasi kubwa, na mimi niendelee kutangaza Injili. Lakini Bwana alifungua mlango. Badala ya kuweka Kona Post, Baba Mungu ameishi hapo akisimamia mjengo ya mawe. Mjengo ambaye hatukujua lori ya mawe inatoka pesa ngapi. Mjengo ambao hatukujua lori ya kokoto inatoka pesa ngapi. Mungu aliyetuonyesha mlango umefunguliwa ametuma malaika wake. Na kanisa likafanya nini? Likajengeka. Tukikiwa hata kuleka yoyo, si tuendelee kumtumaini. Ni lililo ngumu machoni pake. Hakuna lililo ngumu. Hata yenye anatusumbua katika maisha, jua na ukiri ya kwamba hakuna lililo nini? Ngumu. Mungu anatenda. Kuna ujumbe niliachia katikati, na siku ya leo nitaomba Bwana anisaidie kuimaliza. Kusina ndaruta winda. Mumeona mlango yenye niliona? Na wakati huo sikuwa nimepulalia. Hata wakati huo ilikuwa sijui nikitafuta huko nini? Huko Kiambaa. Hapa hakukuwa pamefunguka. Kwa hivyo Mungu akionyesha anafuatilia. Jitie nguvu mpendwa. Tulikuwa tumesoma Second Kings na chapter number 2, na tulikuwa tukiongea hali ya Elisha na Elisha wakati Bwana alikusudia kumchukua Elisha. Na tukaona wakati huo Bwana ni kama aliongeleza Elisha na akamuongeleza Elisha. Ni kwa sababu wakiwa katika Gilgali, Elisha alimwambia Elisha, kaa hapa, Bwana amenituma niende Betheli, ikaraga hapa, Bwana amenituma niende Betheli kabla niende na nirudi. Naye Elisha akasema, hapana, kama Mungu aishivyo na wewe uishivyo, sitaishi, sitabaki. Na kwa hivyo tukaona ya kwamba Gilgali ilikuwa ni mahali pa kuanza safari. Na tukasema Gilgali ni mwanzo wa wokovu ama mwanzo wa safari ya mbinguni. Na usikae Gilgali. Usikubali kubaki hapo. Enenda pamoja na Bwana. Ni kwa sababu Elisha alienda na Elijah mahali ambapo panaitwa Betheli. Na walipofika Betheli tukaita jiji ambalo ni la Mwehekwa.
ndagĩtarĩ gĩtũteithanie ithe wa mbũrũ ũinterpretere nĩgetha hote gũthiĩ na kũingĩra ũrĩa ndĩrenda. Betheli tukaona ni mahali pa kuapa, ni mahali pa nadhiri, na tukaona ya kwamba wakati wote ambao tunakuwa na shida, wakati wowote ambao tunakuwa na hitaji kuu, tulimuona mtu anayeitwa Yakobo wakati alikuwa ametorokea nduguwe Esau, na alipokuwa huko ya Betheli aliweza kulala, na nilea akomile akiona gathi mbele yake, na alipolala akaona gazi mbele yake, na akaigua na akasikia kwamba huyu ni Mwathani ũranjarĩria, huyu ni Mungu anayeninenea, na kahiga karĩa oete agakomera ta piro, na jiwe aliyochukua na akalalia kama piro, akiuga akĩrĩrũgamia, akalisimamisha, akiuga Mwathani watwarana nani, akaomba Bwana apelekane pamoja naye, akiuga akasema tarĩ mwĩhĩtwa kama ni nadhiri, ikawa ni nadhiri kwa Bwana, ngombe mwĩhĩtwa kũrĩ Ngai, atĩ Ngai wothe watwarana nani, kwamba Mungu ukiandamana pamoja nami, na ũhe gĩa kũrĩa, na unipe chakula, na ũhe maĩ ma kũnyua, na unipe maji ya na ũhe nguo cia kwĩhumba, na unipe mavazi, nĩngagwakĩra kĩgongona, nitakujengea madhabahu. Ikawa ni kuapa. Nĩtũhĩtaga maũndũ maingĩ, tunaapa nadhiri kwa mambo mengi, nĩtũhĩtaga nadhiri maita maingĩ, tunaweka nadhiri wakati nĩtũhĩtaga twĩna ibataro iritũ, maana wakati tuko na mahitaji magumu, twĩraga Ngai ũngĩkandeithia, na pia Mungu utakaponisaidia, Ngai ũngĩkanduta thĩna-inĩ ũyũ, utakaponitoa kwa Ngai shida, ũngĩkandeithia gĩkĩro gĩkĩ, utakaponipitisha hili hajabu, nĩngagũcokeria Ngai, nitakushukuru, na nĩtũriganagĩrwo, na tunasahau tunakana nadhiri tuikaraga na mehitwa ile tuliapa mbele za Bwana, ili tuendelee mbele ya Ngai, na hivyo tukasema na tukirejea na kuga ate Betheli ya kwamba Betheli ni mahali pa nadhiri, ni hado hapo hetwa. Wakati umekuwa Betheli, ndio wana kwa Betheli umekuwa nadhiri ya aina gani kwa Bwana? Ndio hetwa ile kwa wana hetwa mbele yake ulitimiza, na ndio wahikirie. Tutoke hapo, tumehau hau ndio tuathiriire, hapo ndipo tulifikisha. Haleluya, amen. Sasa tuingie kwa siku ya leo, na tuingie mwanadamu na Bwana anisaidie kumaliza kwa yake yote. Walipokuwa tena Betheli, na tukaona pia Ibrahimu aliweka nadhiri, na tukaona hata Ibrahimu ndiye ndio hetwa. Sasa tuko Yeriko. Sasa tuko Yeriko. Ni mahali pa kukutana na Roho Mtakatifu. Ni hado hapo semania na Roho Mtakatifu. Nimeandika Jericho is a place where you meet the Holy Ghost. Niandikete Jericho ni hado hapo semania na Roho Mtakatifu. Ni kwa nini niseme hivyo? Niki kila tumajuge huko. Jericho huko ndiko Joshua alipatana na Roho Mtakatifu. Niturania Joshua asemanirie na Roho Mtakatifu. Na Yeriko wakati alikusudia kwenda kuiteka nyara jiji ya Yeriko. Nare ahaleile wodi kunyita mbele ya Yeriko. Ndio maana yanakorwa dhidi ya Yeriko. Wakati walikuwa kwenda kupiga. Na Joshua aligishiria na ilikuwa imezungukwa. Joshua akilia na hinya. Joshua akawa na nguvu. Na Yeriko ni wiki hado habokira othikiriria Mwathani arauga ati. Yeriko ni mahali pa kunyamaza, ukoje Mungu yasema. Todo hende ya mansirire gothie komomora rũthingo rwa Yeriko. Wakati walikuwa naongea juu ya kwenda kubomoa jiji ya Yeriko. Makĩigua Ngai arauga. Wakasikia mapenzi ya Mungu. Makĩigua Mwathani amera mathunguka kũu maita mũgwanja. Wakasikiza Mungu amewaambia wasuguke mara 7. Na hĩndĩ ĩrĩa maiguire ũguo makĩmenya nĩ Ngai ũramarĩria. Waliposikia wakasikia ni sauti ya Mungu. Na thutha ũcio nyumae Joshua nĩonire mũndũ. Joshua akapata mtu. Akĩmũũria atĩrĩrĩ. Akamuuliza, wewe wa Bwana witũ kana wewe mwana wa Thũciĩ? wewe wa pande yetu ama pande ya Mungu? Akĩmwĩra niĩ ndĩ mwana wa Jehova. Akamwambia kwamba mimi ni wa macho yake
ikafunguka. Akimenya roho malaria nake. Yeriko ni mahali pa kufunguliwa macho. Kufunguliwa macho ya kiroho. Ujue ni nini Bwana anataka katika huduma. Ujue ni nini Bwana anataka katika safari hii. Nini Bwana anataka katika wokovu wako. Kwa hivyo ni mahali pa kuwa shujaa. Uwe shujaa ufanyie Mungu wako kazi. Mahali unataka ufunguke macho. Ili uweze kumuona Mungu na ukuu wake. Uwache kuwa na uoga na kubabaika. Ili usimame utetee injili. Usimame uhubiri injili cheo. Usimame utumikie Mungu wako. Usimame una huduma. Bila uoga. Bila kuogopa michale ya shetani. Bila kuogopa kuta. Maana kuta zinakuja kuzuia. Ukuta unakuja kuwa kizuizi. Na kwa hivyo wapendwa, kuna maukuta mengi yanakuja katika maisha yetu. Kuna maukuta mengi shetani anajenga katika maisha yetu. Ingine ni ya mashida, ingine ni ya magonjwa, ingine ni ya kuvuruta nyuma. Lakini Bwana anataka usikilize nini ya Bwana. Akikwambia bomoa ni ubomoe. Na ukuta mengine ni lazima watu wawe silent. Wengine ni lazima watu wanyamaze. Uliza Mungu unanitakia nini? Yoshua akasikiliza. Joshua alifikiria. Yoshua akafunguka macho ya kiroho. Joshua alihivyo kama ile macho. Yoshua akawa shujaa. Joshua alikuwa chapa na akaweza kushinda. Na alikuwa walipomoa. Ndio mama mmoja. Walipomoa. Ne mama mmoja. Ni kwa sababu walisikiliza sauti. Ndio tunamalikia ndio hapo. Bwana asifiwe sana. Bwana ni vizuri tuekubali kutoka Betheli. Na tukuje Yeriko. Ili tuwe washujaa. Tuwe washujaa katika imani. Tuwe washujaa hali ya kuamini Mungu. Tuwe washujaa hali ya kusimama imara katika Bwana. Ili tupate ushindi. Kama Joshua. Je, uko Gilgali? Uko Betheli? Ama uko Yeriko? Hii ni yako wewe ndugu yangu. Toka Betheli. Sasa kuja Yeriko. Ili uweze kuwa shujaa. Ili uweze kusimama na kutetea. Na kwa sababu sitaki kukaa hapa. Wacha niende hii ya mwisho. Tukuje Yordani. Place of confirmation. Place of confirmation. Sasa tusomewe maandiko. Tusomewe ile Waburu. Tulikuwa tumesoma yote, lakini hii tutarudia kidogo. Verse 2 Kings chapter 2. Hebu tusome pale verse 9. Yes. Na kugekinya ate marika murimo Elija akira Elisha walipovuka Yordani, Elija akamwambia Elisha, oria okwenda gwike ombere itanandekio hari we, jambo lile unataka nikufanyie kabla sijaondolewa kwako. Nake Elisha akiuga ate, naye Elisha akasema, ndaguthaitha
Ukaire magaimbere mahinya wa roho waku magie nadi. Na kuomba unigawie nguvu maradufu iwe pamoja nami. Pastor nake akiuga atiri, naye akasema, niwahoya undu hinya, umeomba jambo lililo ngumu, no ri lakini ungikorwo ni uliona kieherio harĩ we, kama utaona nikiondolewa kwako, undu ucio nĩ ũrĩgũkora, lile jambo litakufikia. no kũngĩkorwo ti ũguo, Lakini kama sio vile, undu ucio ndũrĩgũkora, lile jambo halitakufikia. Haleluya. Sasa tumeingia Jordan. rĩu nĩtwaingĩra Jorodani, Place of confirmation. handũ ha gũkũũrana. Na Elijah alipojua sasa lisaa limefika la kuondolewa kwa huyu mtu wa Mungu, rĩrĩa Elisha amenyire akũũranire ihinda rĩrĩa kinya rĩa kweherio kwa ndungata ĩno ya Ngai, Elijah akamwambia Elisha, Elijah akĩĩra Elisha, ni kwa sababu alikuwa amempenda nĩ tondũ we nĩamwendete na alitumwa akamchague awe nabii badala yake, na nĩatũmĩtwo amwamũre eta mũnabii ithenya rĩake, akatuĩka mũnabii ithenya rĩake, aje kuwa nabii badala yake. na kwa hivyo akamwambia, Na nĩ ũndũ wa ũguo akĩmwĩra, omba lolo utakalo kutoka kwangu ohoe ũndũ ũrĩa wothe ũkwenda kuma kũrĩ niĩ kabla sijaondolewa. itaneherio. Na kwa hivyo Elisha alitamani nguvu zilizokuwa ndani ya Elijah. Nĩ ũndũ ũcio Elisha nĩeriragĩria hinya ũrĩa marutaga wĩra thĩinĩ wa Elijah, Maana wakati wote walikuwa wakienenda pamoja, nĩ tondũ mahinda marĩa mothe matwaranaga alikuwa akitambua mafuta ya Elijah. we nĩakũũranaga maguta ma Elijah, Alikuwa akiona yale mambo Elijah anafanya, we nĩonaga maũndũ marĩa Elijah ekaga, na kwa hivyo akajua hata yeye akasawizika na akĩiguithĩka thĩinĩ ya wake kwamba huyu mtu anaondolewa kwangu leo. atĩ nĩma mũndũ ũyũ eherio harĩ niĩ Lakini rĩu. maana hakutaka kubaki mahali popote, Na nĩkĩo ndendaga gũtigwo handũ o hothe, ili aone mpaka dakika ya mwisho kutaenda namna gani. nĩgetha one nginya ndagĩka ya mũico Wapendwa, leo niko na habari njema. mũthenya wa ũmũthĩ nĩ na ndũmĩrĩri njega, Niko na habari njema ambao Bwana amenituma kwako. nĩ na ndũmĩrĩri njega Roho wa Ngai atũmĩte Kwa kwako. sababu walipokuwa wakienda, Nĩ tondũ rĩrĩa mathiaga gari cia makiona ikererũkaga, ngari za moto zikaja zikiwa na ile moto, maige matigithũkania. na zikamoja Lakini zikawasafirisha. kumbuka jambo moja, No nĩ kũrĩ ũndũ ũmwe Elijah aliambia Elisha Elijah akĩĩra Elisha ati ya kwamba umeomba jambo lililo ngumu, atĩ nĩwahoya ũndũ mũritũ, lakini utakaponiona nikiondolewa kwako, wawanyona akĩeherio kũrĩ we, hili jambo litakufikia. ũndũ ũyũ ũrĩgũkinyĩra. Kwa hivyo jambo lililobakia kwa Elisha Ũndũ ũrĩa watigirwo na ni Elisha kukaa amekesha, nĩ gũikara eiguĩte, ni kukaa amekesha. nĩ gũikara Na eiguĩte, wakati huo na ihinda rĩa ikafika ni wakati wa Elisha kuondolewa. ihinda rĩa Elisha Na rĩakinya, zikakuja zikawatenganisha, naciokario kaingĩ na naciokario, Elisha akachukuliwa. Elisha akĩoywo, Na Elisha akasema, nake Elisha "Oh, Mungu wangu, Mungu Ngai wangu." wakwa, Ngai wakwa, Akatembũraga nguo ciake. akatakata nguo zake, Ngai wakwa, Ngai akaomba wakwa. Mungu wangu, Mungu wangu. Hĩndĩ ĩyo rĩ, Wakati huo ni kwa sababu aliona nĩ tondũ nĩonire Elijah akĩruta nguo yake ya igũrũ, Elisha akatoa nguo yake ya juu akĩmũnengera, akampatia, akamũrusia. akimũikĩria. Tunaenda kuuga ati andũ a Ngai, Nataka kusema nini watu wa Mungu? ni vizuri kukaa umesikia, Ni wega gũikara ni wĩiguĩte, vizuri kukesa ni wega gũikara kama mtu wĩiguĩte wa Mungu, na mũndũ wa Ngai, maana kukesa kwako nĩ tondũ kũigua gwaku ndio kutakusaidia. nĩguo gũgũteithia. Hekima ya Roho Mtakatifu Wega wa Roho Mũtheru hiyo ndio itakayokusaidia katika safari, nĩguo gũgũteithia na ndio wega-inĩ, itakusaidia kusimama imara, nĩguo gũgũteithia na kũrũa ndio wega, itakusaidia kuwa na ushindi. gũgũteithia kũhotana. Habari hii ni njema, Ũhoro nĩ mwega kwa sababu
hiyo wakati tumeangalia 11 na kukinya atiri kama ateteje mali yanachera oro wakienenda na njia hivi makiangalia le wakiongea atiri wakiumerone gari yale kukagatambwa wakatokewa na gari ilikuwa ikiwaka moto ona baradi siale kukagatambwa na farasi ilikuwa ikikoreleka kuita kwake ilikuwa ikiwaka moto ikagayo kadia ikawaanisha hao wawili magetigana wakaachana nake Elija akiambatio iguru Elija akapaa mbinguni nake uoka ndio kiaruo na hiyo upepo nake Elija agikiona gari hiyo na Elisha akaona ile gari kwa sababu alikuwa amekesha nitokulie igwete aliyegate akasema baba baba gari cia Israeli ni wewe ulikuwa gari za Waisraeli ona atore mathiaga makuetwo ni barari na wale wanabebwa na farasi kama hiyo no tuitaika na gucoka kumuona lakini hakumuona tena nake agikinyita nguo yake mwene naye akasika vazi lake mwenyewe agicitembũrania akainarua icunjĩ igĩrĩ vipande viwili ningĩ akĩoya nguo ya igũrũ ya Elija tena akachukua vazi la juu ya Elisha ĩyo yagwĩte yumĩte harĩ we ambayo ilianguka chini kutoka kwa Elisha akĩhũndũka akarudi nyuma akirogama hũgũrũ-inĩ cia Jorodani. Hapo ndio nataka usikilize. Hau niho ndĩrenda ũthikĩrĩrie. Akarudi agĩcoka. Endelea. Hũgũrũ-inĩ nĩ gũtuma. Hapa itabidi tuweke ta niki akioya nguo ya igũrũ ya Elija kisha akachukua vazi la juu la Elisha ĩrĩa yagwĩte thĩ yumĩte harĩ we yenye ilikuwa imeanguka kutoka kwa Elisha agĩkĩhũndũka akĩrũgama hũgũrũ-inĩ cia Jorodani akarudi akasimama kando ya mto Yordani agĩkĩoya nguo ĩyo ya igũrũ ya Elija ĩrĩa yagwĩte thĩ yumĩte harĩ we akĩgũtha maĩ nayo akiugaga atĩ akachukua ile vazi la Elisha akagonga maji akisemaga Jehova Ngai wa Elija arĩ ha Mungu wa Elisha ako wapi na rĩrĩ na hĩndĩ ĩrĩa onake agũthire maĩ na wakati aligonga maji makĩgayũkana ũũ na ũũ yakagawanyika pande hii na pande hii nake Elisha agĩkĩringa mũrĩmo akavuka ng'ambo ile ingine. Bwana asifiwe. Amen. Hapo ndio nilikuwa nikitaka uandalie. Wakati Elisha alienda juu, Elisha akuirwo gĩthigũrũ alimwachia vazi lake la juu nĩamũtigĩire nguo yake ya na igũrũ kupitia ile vazi lake na kũgerera nguo Elisha yake akaenda kando ya mto. Elisha agĩthiĩ mwena-inĩ wa rũĩ Wakivuka Yordani walikuwa na Elisha. ririkana makĩringa Jorodani Na Elisha ndiye alikuwa mkuu wake. na Elisha nĩwe warĩ mũnene wake Na Elisha ndiye alikuwa mumwagiwa mafuta. na Elisha nĩwe waitĩrĩirio maguta Kwa hivyo Elisha ndiye alimteua Elisha. ũguo Elisha nĩwe Jambo la kwanza Elisha alitambua mafuta ya Elisha. ũndũ wa mbere Elisha atambũrire maguta ma Elisha Na kwa hivyo alikaa akitambua nguvu za Elisha. ũguo nĩagĩire na gũtaũkwo nĩ hinya wa Na Elisha akajua ya kwamba kuna kitu ninaweza rithi kutoka kwa mtu wa na Mungu. akĩmenya harĩ kĩndũ akĩgaya kuma kwĩ mũndũ Na kwa wake hivyo sasa Elisha ametumika kuwa na njia kavu. na Elisha nĩatũmĩka gũkorwo nĩ nyũmũ Na sasa wako ng'ambo ile ingine. na mũrĩmo ũrĩa ũngĩ Na sasa Elisha atarudi peke yake. na rĩu ningĩ
kuna kitu Bwana alitaka kumuonyesha. Nani alikitu kaiyataka kumuonyesha. Wakati aliachiwa fasi na Elisha. Ndiye atigirwa kuwa ni Elisha. Mungu alimsaidia kutumia hiyo fasi. Kaimitu ni amuhotherire kuhũthĩra nguo ĩyo. Na wakati alienda na ile fasi. Na rĩrĩa athire na nguo ĩyo. Akaanza kuomba. Akĩgĩa na ihoya. Mungu wa Elisha. Ngai wa Elisha. Ako wapi? Arĩ kũ? Mungu wa Elisha. Ngai wa Elisha. Uko wapi? Kũ? Naye Mungu akataka kumuonyesha. Nake Ngai akĩenda kũmuonia. Niko pamoja na wewe. Atembee hamwe nawe. Ile fasi. Akĩhũthĩra nguo ĩyo. Ikawa na njia kavu wapendwa. Na kũgĩa na njĩra njũru wendwa. Ikawa ni place of confirmation. Akĩgĩa na handũ ha gũtaũkĩrwo. Agĩtaũkĩrwo akĩmenya atĩrĩrĩ. Akanakufanisha katika ya Mungu wa Elisha. Nawe Ngai wakwa. Ndiye Mungu wangu. Ngai ule wekaga maũndũ thĩinĩ wa Elisha. Aliyekuwa anafanya mambo kupitia Elisha. Alikuwa anafanya mambo thĩinĩ wake nĩetĩkirie. kwa nani yake aliamini. Ngai ũcio arahũthĩraga ũcio. Yakobo aliyekuwa anatumia Elisha. Ndiye atamtumia. Nakumbuka wana wa manabii wako ng'ambo ile ingine. Kama anafia ile jabali mweno leo. Wakimtazamia Elisha. Basobereirie Elisha. Ni kwa sababu Elisha ndiye alihusika. Neta Elisha ni wahothekea. Kuna njia kavu. Wanaoneka jeri. Yule mtu atarudi namna gani? Mungu ya kusoka atia. Sasa yule mtu atapita wapi? Mungu ya kuendokera. Hivi ndio shetani anasimama kando. Mungu ni shetani roho. Angalia kushindwa kwetu. Ndigana sonderia kwa Ni vizuri kujua ya kwamba Mungu kumenya ikiwa na Mungu mwenye uwezo wote. kai mwenye hija wote. Tutalemewa wapendwa. Kulemewa wewe. Tutashindwa kamwe. Kwa sababu gani? Mungu ako pamoja nasi. Mwana ni alotote hivi. Ile Shetani atogora nigetha tulemererwo. Yasokaga karuta wira. Tena nashuhudia. Nyina boy. Mama wangu. Yasokaga karuta Tena wira. nashuhudia. Akauga atĩrĩrĩ. Anasema. Kweli. Na kweli Ngai ũyũ nĩ mũnene. Na kweli Mungu ni mkuu. Na kweli Ngai ũyũ nĩ wa ciama. Mungu ni mwaminifu. Na kweli Ngai ũyũ nĩ ahotaga. Mungu anaweza. Andũ makaja kuga Ngai kĩhota. Watu wanaanza Nĩrenda kuuga. Nataka kusema nini? Rĩrĩa Elisha ahutirie maĩ gũkĩgĩa na njũĩ. Wakati Elisha aliguza maji kukawachia hapo. Anabii mekũrĩa andũ 50 Manabii wale kwa pande ile ingine 50. makĩanjia kuga atĩrĩrĩ. Wakaanza kusema. Ngai wa Elisha. Na kweli Mungu wa Elisha. Nĩegũtũũra hamwe na Elisha. Ataishi pamoja na Elisha. Wakĩmũrutĩra wĩra. Wakashuhudia. Na gĩtĩo gĩkĩoneka. Na furaha ikapatikana. Nake Elisha akĩanjia kũruta wĩra. Elisha akaanza kufanya kazi. Ngai amwĩhokeire. Mungu amwamini. Mwathani arogocwo. Andũ a Ngai. Watu wa Mungu. Jorodani-rĩ. Yorodani. Nĩ kũndũ kwa magegania. Uko mahali pa ajabu. Jorodani-rĩ. Yorodani. Na tũtirakĩona. Si tunatazama. Ona Jesũ-rĩ. Hata Yesu. Ona ithuĩ tũkuo tũrakĩiguĩra thauti. Si tunatasikia sauti. Ekauga atĩrĩrĩ. Anasema. Hĩndĩ ĩrĩa Jesũ abatithagio. Wakati Yesu Ona mũrũ wakwa. alikuwa mwana. Nĩenda mũno. Ambaye anapenda sana. Bwana asifiwe. Amen. Wapendwa, Bwana asifiwe. Amen. Nĩguo kũiguĩra thauti. Ni mahali pa kusikia sauti. Wakaigua. Jorodani nĩguo kũiguĩra thauti. Yorodani ni mahali pa kusikia sauti. Mwathani ũreta. Ni nini Mungu unataka? Nĩatĩa Ngai ũreta. Nini Mungu unataka nikufanyie? Nĩatĩa Mwathani ũreta na niĩ. Unataka na mimi? Haleluya. Amen. Elisha akĩmenya atĩrĩrĩ. Elisha akajua ya kwamba Kũrĩ na maũndũ maingĩ Ngai anjĩhokeire. kuna mambo mengine Mungu ameniaminia. Na maũndũ matingĩhota gwĩka itarĩ na Na haya mambo siwezi fanya nikiwa sio na Mungu. Hoya ũteithio kuma igũrũ. Lazima niombe msaada. Hoya kuma igũrũ. Lazima niombe msaada. Hoya ũteithio wa Ngai. Msaada wa Mungu. Haleluya. Amen. Jorodani. Yorodani. Kũu nĩkuo amenyeire atĩrĩrĩ. Hapo ndipo alitambua
etindero kaino ona nino wahudhiri. Bila shaka hata Mungu mimi anaweza akanitumia. Etindero kai ona nino wahudhiri. Bila shaka hata mimi Mungu anaweza akanitumia. Akiwa kuya na ibana kudhiri. Akasikia ndani yake kuwa na ombi. Oh my Jehovah. Yehova Mungu wangu. Era mundu cio ki etindero kai ona nino wahudhiri. Atia alia karibu na wewe. Era cio ki umeniria mono. Pita era cio. Atia karibu na wewe. Hata mimi Mungu anaweza akanitumia. Wangu kutoka mbinguni na kutoka mahali pale. Hakujifanya mwepesi sana. Maana alijua. Alikuja kujua kabisa na kwamba roho wa Mungu ako pamoja na yeye. Hamwe nake. Na akajua ya kwamba na kimeng'ate. Nguvu zinazowezesha watu wa Mungu kufanya kazi. Inyoyo hotile watu wa Ngai kumtawira. Uko pamoja na we hamwe naye. Akiomereria mono. Akawa na nguvu. Na rĩrĩa aumire kũu nĩ tũramwona maũndũ marĩa mothe ekire. Na alipotoka pale tunaona mengi aliyoyafanya. Aya maũndũ maingĩ Ngai amũhũthĩrire. Mengi Mungu akamtumia. Na nĩ tondũ Ngai nĩamwendete. Kwa maana Mungu alikuwa anampenda. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mũndũ wa Ngai. Nataka kukuambia hivi mtu wa Mungu. Ndũgetĩkĩre gũikara oro hau. Usikubali kukaa mahali pale. Ndũgetĩkĩrie ngoro yaku gũikara gĩtindo kĩmwe. Usikubalishe roho yako kukaa mahali pamoja. Ndũgetĩkĩrie Mwathani. Nataka ukubalishe Bwana. Atĩ no akũhũthĩ. Mwathani nĩ thengiũ tondũ no ũhũthĩre. Shukuru Mungu maana anaweza kukutumia. Ũmũthĩ ũyũ njerekeire kumagara. Saa hii naelekea kutoka Kiambaa. No nĩ atĩrĩrĩ. Lakini we mũtumia ũikarĩte hau. Ewe mama uliyekaa mahali pale. Ũikare ũrĩ atĩ nĩ Mwathani no akũhũthĩre. Kama ukijua ya kwamba unaweza kutumika. Ngai no akũhũthĩre ona kũina kwaya. Mungu anaweza kukutumia hata kuimba kwaya. Nĩ ũndũ ũngĩkorwo wĩna thoni mũno. Ni jambo la huzuni sana. Atĩ gũtuĩke gũtirĩ nginya soprano ĩkĩina kwaya. Ya kwamba hakuna soprano ya wanakwaya. Abia hapana. Jordan ni mahali pa kujitambua. Jordan ni hando hapo itakuwa. Yes. Jordan ni mahali ni hando hapo hinya wa Ngai. Jordan ni mahali pa kutambua nguvu za Mungu. Na Jordan ni hando hagutambura ati kwino gotika ya Ngai takagia. Jordan ni mahali pa kutambua ya kwamba kuna Mungu wa wanadamu. Tokele Jordan ni sasa tuko Jordan. Maana tumevuka. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Hebu na tusimame juu. Hebu tusimame juu. Tusimame na hivyo. Tuhure hii. Tupige makofi yetu. Wewe Ngai, wewe Ngai, hapana. Vinywa vyetu tumepewa sauti. Vinywa vyetu tumepewa nguvu. Hebu tuimbe kwa sauti. We Mutheru Ngai, we Mutheru. 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 Kwa maana Mungu wetu ni mwema anaweza kupita Yordani. Wakainua Elisha. Kuna na haya Yordani ni mahali pa muujiza. Yordani ni hado wa kiama. Yordani panatoka mambo makubwa. Yordani ni kuna mahali pa kuona ushindi wa Bwana. kuna kama wakati wa Ngai. Mambo walipovuka. Kuna Bwana alionyesha njia. Aliyetumonia njia. Yordani hapakuwa na njia. Yordani alitengeneza njia.
gwĩka. Bwana asifiwe. Mwathani arogoco. Katika safari hii tunaenda ya mbinguni. Rũgendo rũrũ Dunia si kwetu. Ngai nĩ tondũ ti witũ. Dunia si kwetu. Ĩno ti witũ. Sisi ni wasafiri. Ithuĩ tũrehete wĩra. Katika ulimwengu huu. Twende ĩno rĩ. Enda kupelekana na Bwana. Twende gũtwarana na Ngai. Sababu kwetu ni mbinguni. Twende gwitũ nĩ matuinĩ. Kwetu ni kwenye uzima. Gwitũ nĩ muoyo-inĩ. Tumeandaliwa jiji. Nĩtũharĩrĩirie itũũra. Bado tutakaa na Mungu wetu. Rĩrĩa tũgatũũra na Mwathani Milele witũ. na milele. Tene na Na tene. tukienda katika hii safari. Na tũthiĩ wendo wao. Tutegemee Yesu. Tũretegerere ithe witũ. Tutegemee Yesu. Tũretegerere Kristo. Tutegemea nguvu za Bwana. Tũtegemea ithe witũ. Msaada wa Bwana. Tũtegemea ũteithio wake. Wanaotegemea msaada wa Bwana. Tũtegemea Mwathani. Haibiki. Matirĩ macoka. Na mũico wa maũndũ. Tunafurahi pamoja na Mungu. nĩmagakena hamwe na Mwathani. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Jorodani ni kwega, ni kule thayũ. Yorodani ni kwema, kuzuri, kuna amani. Oh my Jorodani. Amen. Igũrũ nakuo ni kwega, ni kule thayũ. Mbinguni ni kuzuri, kuna amani. Hĩndĩ ĩrĩa Harry Potter inaga tene. Kuna wimbo walikuwa wanacheza zamani, zile zamani. Kuna leo inagwo na Gĩthweri. Hata wa sasa inachezwa, lakini inachezwa na Kiswahili. Kiswahili. Atĩrĩrĩ. Mbinguni kwa Baba Hakuna matata. Makareko sivyo hiyo unaiba. Ati mbinguni kwa Baba hakuna matata. Kwa hiyo wapendwa, Yuko arata. tujitie nguvu. Tuikire hinya. Tutamani kuona Bwana maishani mwetu. Tuirangirie kuona Mwathani mũtũrĩre-inĩ witũ. Tutamani kuona Bwana akifanya kazi maishani mwetu. Tuirangirie kuona Mwathani akĩruta wĩra thĩinĩ witũ. Tutamani kuona Bwana akitufanyia miujiza katika safari. Tuirangirie kuona Mwathani akĩhinga ciama mũtũrĩre-inĩ witũ. Ili bahali pako na giza analete nuru. Nĩgetha harĩa hena andũ makarehe ũtheri. Bahali tumelemewa anatushika mkono. Harĩa tũkũremerwo agatũnyita guoko. Ili siku zote macho yetu yafunguke. Nĩgetha thikũ ciothe maitho maitũ mahingũke. Tuwezage kuona Mungu akiwa pamoja. Tuonage Ngai arĩ hamwe na ithuĩ. Manake wakati Elisha aliona nafasi la Elijah. Nĩkĩ tondũ rĩrĩa Elisha onire na nguo ya Elisha. Haiya. Toyo sio gĩatĩrĩrĩ. Uliza jirani. Ule watambũra ũguo. Ushatambua ile tano. Ule watambũra. Ushatambua. Hĩndĩ ĩrĩa Elisha onire na nguo ya Elijah. Wakati Elisha aliona kuna nguo ya Elisha. Alipata kuona kama bwana Elisha hapa. Si kama mtokaji ushafikia hapa. Wakati Elisha alipata akiwa na vazi la Elisha kwa mkono wake. Aliona ni kama ako na Elijah hapa. Onile tena Elisha hapa. Aliona nguvu zote ako nazo. Onile ena nguo zote. Akajitabiria na uko tani. Uko kila tendo wake. Hili basi. Kugerera kweli no. Hapa takuwa na njia. Kugerera. Na ikawa hivyo. Kwa sababu uko na Yesu. Na wewe na Kristo uko. Na Roho wa Bwana anayekuongoza. Wewe ya kwamba utafika kwenye mji wa uzima. Uisi ukifurahi pamoja. Yorodani ni kuzi. Upande wa Bwana ni kuzi. Kwa sababu tutapata ushindi. Na mwishowe tutarithi uzima. Simama na miguu yako. Tumealikwa mbinguni. Hakuna matata. Tumeitwa mbinguni, tumealikwa mbinguni. Tutaishi pamoja na Yesu. Tuishi miaka yote na furaha. Kwa hivyo tuweze kupokea nguvu ili tuweze kushinda ya ulimwengu. Tuweze kweli kujionea tukiwa na Mungu wetu. Kwa sababu wakati tutafika mbinguni tutarudi ulimwengu tena. Hatutarudi kwenye mashida tena. Kukaa na yeye milele. Na kwa hivyo ni vizuri mpendwa kujitambua. Unayebeba yeye ni mshindi. Unayebeba
atakushindania. Kwa sababu yeye ni mwaminifu. Yordani utavuka, maisha ya dunia utayavuka, unaweza kuyafikia maisha ya uzima. Jambo na malengo yetu katika maisha ya dunia washindi, atushindanie, atupe ushindi. Bwana awe mkiongozi kabisa, tutashinda. Kila wakati Bwana akupigia muhuri ya kukuonyesha niko pamoja na wewe. Usiogope, niko pamoja na wewe. Jordan, that is a place of confirmation. Wakati wote kuwa na confirmation kwamba Roho wa Bwana yuko pamoja nawe, anakupa ushindi. Usiwahi shindwa na ya ulimwengu. Simama imara, jilinde na utashinda ulimwengu. Na niwekewa Mungu kena na habona mbono kisimaisha fura pamoja na Mungu ya kwende tena ni yako na kupenda na yeye kujuru na ndio tekele karoni todo wako na kujiandalia makao sababu. Kwa hivyo simama, Roma, mtazamie Bwana, sundelia Mungu nguvu maradufu ina boike nguvu maradufu ina maitameri na utaweza kustahimili aishi na Mwokozi. Haleluya, amen. Simama, nataka tuimbe wimbo huu, tutaimba hivi. Leo tutaongezea. Simama imara, jilinde, neno lake Bwana imara, kesa kila siku ombe, utasimama. Sio ni nyepesi. Tuimbe pamoja na tuinue sauti zetu. Simama imara, jilinde, neno lake Bwana imara, kesa kila siku utasimama. Simama imara, jilinde. Tunatausi tukelete. Haya, tutaimba hivi. Simama imara, jilinde, neno lake Bwana imara, kesa kila siku utasimama. Simama imara, jilinde, neno lake Bwana imara,
kia ngai nikirugamite wega. Kesho kila siku Wikare igwe kila muthenya utasimama. ndio kurugama. Elisha alisimama hata kama Elijah hayuko. Elisha akirugama ona Elijah atariho Na akafanya makubwa. nani kama huduma nene. Jambo ni kusimama imara. Kurugama ni kurugama wewe. Bwana aendelee kutupigia muhuri. Na kenye tikere kila muhuri Na tunie hamwe naye. na tuonyeshe hilo pamoja nasi. Heko kwa itoka iko. Tuinue mikono yetu juu. Ngai muthamaki munene na mwega nitwagutia nituga wi mwega na wi mutheru na ndungihananika. Yes. Niurehanite hamwe na ithuĩ rũgendo-inĩ rũrũ Ngai. Nitwagutia na tuga wi mutheru. Mutheru baba. Nituga kwagĩrĩra nĩwe Ngai. Mwagĩrĩru Ngai. Tuteithie no tũkinyũkithie Amen. mahinda kwa mahinda Ngai. Amen. Twarana na ithuĩ rũgendo-inĩ rũrũ. Tukareke tuikare Gilgali. Tukareke tuiganĩre na Betheli. Tukareke tuiganĩre na Jericho. Mwathani tũkinyũkithie nginya Jorodani. Nĩgetha tuone magegania maku. Tuone maũndũ manene magekĩka. Mĩtũrĩre-inĩ itũ ĩno tũratũũra. Ona mĩtũrĩre-inĩ ya kĩroho. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũtũrĩre-inĩ ũkwĩ maũndũ magũtũgĩtagĩra hinya. Mũtũrĩre-inĩ ũkwĩ maũndũ makoragwo mahana kĩrĩma. Mũtũrĩre-inĩ ũkwĩ maũndũ makoragwo mahana rũĩ rũnene. No nĩ atĩrĩrĩ Ngai. Watuĩra Jordan ni mahali pa confirmation. Ya kwamba Bwana tukikulilia, ya kwamba Bwana tukilitia jina lako, Bwana utatuonyesha makuu na ya kushangaza. Oh, we need you, my Father. We need you, my Jehovah. We need your help, oh Jehovah Jesus. Twekando-inĩ ya rũĩ rwa Jorodani Mwathani, ũkatũtirĩre gĩthithi gĩaku. Twĩ harĩa Jorodani Mwathani, maĩ nĩ manyitanĩte. Ũka Ngai nĩgetha ũrehe njĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwaga gũkinya gatagatĩ-inĩ gaitũ. Jorodani nĩnyitanĩte Ngai. Nĩtũrenda kũringa mũrĩmo ũrĩa ũngĩ. Twĩonere magegania maku. Tũkĩre Jehova nĩtwagũthaitha. Ũka nĩgetha ũringe ciama. Ũka nĩgetha ũtũringĩre ciama. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hatuwezi bila wewe Mungu wetu. Hakuna lolote tunaweza fanya bila wewe. Hakuna maji ikiondoka kama Elisha hakuwa na nguo ya Elisha. Oh, we need your power. Twahitaji nguvu zako. Twahitaji neema yako. Rohoni zetu tumeshika imani. Sisi hatuna fasi la Elisha, lakini kenye kiko ndani yetu ni fasi la imani. Fuka pamoja nasi twakuomba. Fuka pamoja nasi Bwana. Ili ng'ambo ile ingine tuone matendo yako. Ili ng'ambo ile ingine tuone miujiza. Katika jina la Yesu. Mĩtũrĩre-inĩ itũ Ngai tũkuone. Mĩtũrĩre-inĩ itũ Ngai tũkuone. Tondũ we nĩ ũtwendete mũno. Na muoroto waku nĩ tũgakinyanĩra ũthiũ-inĩ waku. Tũhumbe hinya na ũtoria.
Bwana tuiweleza. Perekana pamoja nasi. Bwana wewe ndio msaada katika safari. Katika safari ya mbinguni wewe ndio msaada. Tunyite na kuokoa kumwadhani. Oh my Jehovah. Nyita mwana wa David wewe ukona kuokoa kumaba. Nyita mwana wa David wewe ukona kuokoa kukai. Utokinyoki viana netoko hata godie. Tugakinya nero inde waku. Tugatura nawe matuko matale na modhia. Ndio baretu wa Yesu. Ndio baretu wa Kukai. Aterere mwana makiyo yore tuanenda. Matuko maria mole tutura. Tuahoya utura ni hamwe na iwe. Tuahoya utura na hamwe na iwe. Tuahoya kai. Tukarare kedu meto tumbandire. Tuahoya Jehova kai. Habari wako tuli wale kemole. Omore kagera makinya maito. Nega kai totikana tulero. Nega kai totikana etiechera. Tuiwere daro tochaibie. Tochaibie todowe mwega. Tohumberaga na ituria wega. Nigeda totura turia humbere niwe. Thini wale tuaria Jesu. Thini wale tuaria Jesu. Iture ure togitagira kure maoru mone. Iture ure toraihanagera na mesare ore amor. Iture ure toraihanagera na duma ore amor. Thini wale tuaria Jesu. Egada tori umera Jerusalem ujero kinyala Jerusalem ujero. So ataneirwa newe kai. Thini wale tuaria Jesu. Twehoera guoko gwaku tumenyagirire. Twehoera guoko gwaku tutongoragie. Twehoera roho waku atuthamakagire. Twehoera kwaruhagirio hinya niwe. Na twehoera miturire itu yeruhio niwe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩtwehoera kĩrathimo gĩaku kĩgĩe hamwe na ithuĩ. Kĩrathimo kĩa ngoro na kĩrathimo kĩa mĩtũrĩre. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩtwahoya mĩtũrĩre itũ ĩkĩroerwo na igũrũ nĩwe. Nĩtwahoya mawĩra maitũ makĩrorathimwo nĩwe. Nĩtwahoera arĩa mandĩkĩtwo makĩroheagwo bĩba nĩwe. Na ithuothe Ngai ũrotũgeithagia hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na makĩria maũndũ mothe ũtũteithie gũtũũra tũkwendete, no tũteithie gũtũũra tũgũtĩĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tukiwa tumefunga macho hivyo, labda uko miongoni mwetu na labda ulikuwa na ombi, ningetaka uinue mkono tuombe ombi la imani kwa pamoja. Kwa hapo uko na hitaji, naomba uinue mkono. Tuombe ombi la imani. Ni kwa sababu Bwana yuko pamoja nasi na atatutendea. Maana yeye ni mwaminifu. Nitwakuosha mwana ninatwagotea muno. Wekai mutheru wekai uhotaga maundu mothe. Niwe twambarareria moko maya maitu. Endu aya mambararetie moko mbere-inĩ yaku Ngai. Nĩgetha thome marũa ma ngoro ciao. Nĩtwambararia marũa maya moko-inĩ maku Ngai. We wonaga thiri-inĩ nĩgetha thome marũa maya. Na nĩgetha umia endu aya aku thutha ũkĩmekagĩra. Tondũ we Ngai wa ciama. Tondũ we Ngai mwĩhokeku. Tondũ we Ngai ndũire.
marigi wa siamba gayoro marigera siamba mara unagoko modo na kiama yake ndiye wale tu wale Yesu kila moja atoke na muujiza wake na akisema kwamba Bwana ulimtendea aseme alikuinulia mkono na wewe ukaingilia. Ingilia tu kuomba, ingilia na kuomba, ingilia na kuomba Bwana. Wewe uliyenitendea muujiza, tendea wapendwa hawa na kuomba katika jina la Yesu. Ni wewe wamekuinulia mioyo yao, tumaini lao liko kwako, ili kwamba uwatendee, watendee Bwana. Wewe uliyetendea Elisha Bwana na kuomba uwatendee katika jina la Yesu Kristo. Na tukuinulia imani yetu na tuasidi kuamini ya kwamba Bwana umetenda. Ni katika jina takatifu la Yesu Kristo Mwokozi wetu tuomba na kuamini. Amen. Ndeto kwenda gugutia muno Mwathani tondu wa wiki yo mbere itu. Nitwakuhoya twarane hamwe na ithuĩ. Nitwakuhoya twike wega. Nitwakuhoya tuonekanire. Nitwahoya guoko kwa ũgitĩri kũgĩa igũrũ ritũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nitweka na thakame ya Jesũ Kristo. Nitwakaba family citũ na thakame ya Jesũ. Nitwakaba kanitha waku na thakame ya Jesũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Andũ endwa aya Mwathani niĩ nĩ kumagara Ngai na tũtigane, no nĩ ndahoya ihoya rĩmwe Ngai atĩ awa ũromaikaragia, awa ũromarĩithagia, awa ũromaheaga hinya. Reke Mwathani makuonage rĩrĩa rĩothe maratungata kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na Ngai ndũkanatĩre gũka kũmarora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ayubu arakororire arakiuga Ngai wewe mwega, arajia kwĩyũria korutaga wĩra atĩa tondũ ũrokaga kũmũrũmbũiya kwĩ rũcinĩ kwĩ mũthenya na gũgĩtukwo gatukania hamwe nake. Reke endwa yaku makuonage Ngai, magakuonaga kwĩ rũcinĩ, magakuonaga kwĩ mũthenya, ona gũgĩtuka Ngai magakuonaga. Rĩrĩa rĩothe megũthiĩ na mbere gũtungata kĩgongona gĩkĩ, wega waku Ngai ũroikaranagia hamwe nao, wega waku Ngai ũromaikagĩra, ũtugi waku Ngai ũkĩromaikagĩra, hinya wa Roho Mũtheru ũkĩromaharũrũkagĩra. Tũrarĩgocithĩtie kĩgongona-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku itheru, tondũ we Ngai wĩ wa kũgegania. Nĩnderirĩria Mwathani ũmũthĩ ndamatiga mena mbeo marĩ Ngai, no reke rĩona na rĩngĩ Jehova Ngai ũgakorwo wĩkĩte ũndũ mwerũ, ũmongereire athuri, ũmongereire atumia, ũmongereire anake na airĩtu, ona ciana cia Sunday school thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku itheru. Andũ marĩrũgamaga na ũtungata ũyũ nĩgetha Ngai ũtũũre ũtĩĩagwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thengiũ tondũ wĩ mwega, thengiũ tondũ wĩ mũthuuri. Na niĩ kũrĩa ngũthiĩ Ngai ũtwarane na niĩ, ũnyumie wega na kĩrathimo gĩaku thutha. Roho Mũtheru atũtongorie na ikare na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twahoya gũtongorio nĩwe Ngai, ndũkanareke tũtungate ũtungata wa mwĩrĩ. Roho Mũtheru atũtongoragie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũrĩa twakwĩhokire itũũra rĩrĩ na Ngai ũkĩingĩrĩra, noguo twakwĩhoka atĩ nĩ ũgwĩka maũndũ manene na mega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twakwĩhoka atĩ nĩ ũgũthiĩ hamwe na ithuĩ na nĩ ũgũtũikaria.
okinya hĩndĩ ĩrĩa Ngai tũgacoka kuonana thĩinĩ wa ũtungata ũyũ Jehova nĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twakũgoca na nĩ twagũtĩĩa na nĩ twetiganĩria mũbango-inĩ waku tũkĩmenyaga wĩ hamwe na ithuĩ maũndũ mothe nĩ megũthiĩ wega thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo owe mũhonokia wa maroho maitũ twahoya ona twetĩkia. Amen. Tuketi kidogo. Bwana ni mwema na Bwana ni mwaminifu.